Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 17 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe bikorere rwose, wibuke gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Muri kano gatondo amakuru akomeye cyane arimo kutugeraho aremeza ko ibintu byongeye kudogera mu buseruko bwa Kongo. Abarwanyi ba M23 babyukiye ku bitero bikomeye cyane bya FARDC, abazarendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Kuva ku isaha y'isa 11 z'agatondo kuri rigenekerezo rya 17 harimo kuba imirwano ikomeye cyane muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare ba FARDC, abazarendo ndetse n'abarundi bagabye ibitero bikomeye cyane mu Bijombo, mu Minembwe. Amakuru arimo kutugeraho aremeza yuko abanyagihugu benshi batangiye gutizabo. Amasase menshi cyane arimo kumvikana mu gace ka Minembwe. Abanyagihugu baravuga yuko urufaya rw'amabombe rurimo kwitura mu bice bituwemo n'abaturage benshi. Iyi mirwano ikomeye cyane yongeye kubura nyuma y'iminsi mike cyane abarwanyi ba M23 barimo gutanga impuruza bavuga yuko FARDC, abarundi ndetse n'inyeshyamba za FDLR barimo kurundanya ibitwaro byinshi hafi ya kariya gace bagamije kukataka. Ubungubu rero imirwano ikomeye cyane yatangiye. Bya bindi byose M23 yavugaga mu matangazo yayo byabaye ku mugaragaro. FARDC irimo kurasa mu basivile. Abasirikare b'u Burundi, abazarendo ndetse n'inyeshyamba za FDLR barimo kwica abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko imihana myinshi y'abanyamurenge yatwitswe, ndetse abanyamurenge bamwe bagaragaye barimo kwirukanka kibuno mpamaguru barimo guhunga bavuga yuko FARDC n'abarundi babamereye nabi. Abasenga nimusengere abanyamurenge kuko intambara irimo kubera muri kariya gace ari intambara ikomeye, kandi bigaragara yuko ubutegetsi bwa Kongo bushaka kwica abanyamurenge. Nyuma yaho imirwano ikomeye cyane itanguye muri kano gatondo k'igenekerezo rya 17, abarwanyi ba M23 baravuga yuko barimo gufashanya na twirwaneho kugira ngo bahagarike ibi bitero bya FARDC. Gusa amakuru atugeraho aravuga yuko abasirikare ba Kongo ari benshi. Kongo yakoze ku basirikare ibihumbi n'ibihumbi, kandi barimo gukoresha ibitwaro birasa mu ntera ndende, ndetse barimo no kurasa mu mihana ituwemo n'abanyagihugu benshi. Abaturage bo mu Minembwe baravuga ko ibirimo kubabaho ari nk'imperuka. Baravuga yuko ku mugaragaro izuba riva ubutegetsi bwa Kongo burimo gukora jenoside hariya mu gace ka Minembwe. Abanyamurenge barimo gutabaza isi yose, ariko biribonekeza yuko amakungu atarimo kumva ijwi ry'abanyamurenge barimo gutakamba bavuga yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo kubica izuba riva. Abarwanyi ba M23 nabo kuva muri kano gatondo bafatikanije n'inyeshyamba za twirwaneho barimo guhangana n'ibitero bikomeye by'igisirikare cya Kongo ndetse na koalisiyo y'abarundi, FDLR ndetse n'abazarendo. Abarwanyi ba M23 baravuga yuko bataza kwihanganira ubu bugizi bwa nabi ndetse n'ubushotoranyi bwa FARDC n'abarundi.
hari abarundi bari muri Kivu y'Amajyepfo bigaragara yuko barimo gukorana na FARDC mu kwica abanyamurenge, ndetse amakuru dufite nuko General Pacifique Masunzu nawe yamaze gutanga amabwiriza yuko bagomba gutwika imihana y'abanyagihugu ndetse bagakora ubwicanyi bakabukorera abo mu bwoko bwiwe ari bwo bw'abanyamurenge. Uyu General Pacifique Masunzu ni umusirikare wa FARDC, arongoye zone de defense ya 3 mu gisirikare cya Kongo. Uyu nguyu kandi akomoka mu bwoko bw'abanyamurenge, ariko niwe urimo gukorana na FARDC, FDLR ndetse n'abarundi mu kugirira nabi bene wabo b'abanyamurenge. Abanyamurenge bamwe barimo kumuvumira ku gahera, baravuga ko azagwa ku gasi kandi ko amaraso y'abana b'abanyamurenge arimo kumenera hariya Minembwe azamusama byanga bikunda. Mu gace ka Minembwe rero ibintu birakomeye cyane, harimo kubera imirwano ikomeye cyane. Biragaragara yuko FARDC yari imaze iminsi irimo gutegura ibi bitero. Amakuru arimo kongeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cya Kongo aremeza yuko ubutegetsi bwa Kongo ngo burimo gushaka kwigarurira agace ka Minembwe ndetse no kwirukana inyeshyamba zatwirwaneho muri kariya gace. FARDC n'abarundi ngo bafite intego yo kwigarurira agace ka Minembwe bakirukanamo inyeshyamba zatwirwaneho ndetse n'abarwanyi ba M23 barimo gufatanya na ziriya nyeshyamba. Gusa ngo biraza kugorana kuko M23 nayo irimo kugerageza gusubiza inyuma ibitero bya FARDC. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika mu gace ka Minembwe, ndabamenyesha ko mu gace ka Uvira naho imirwano irimo kubica bigacika. FARDC irimo kurasana n'abarwanyi ba M23 mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Amakuru dufite nuko abacancuro ba FARDC nabo bageze ku rubuga rw'imirwano. Ba bacancuro bakomoka muri Colombia bamaze kugera ku rubuga rw'intambara aho barimo kurasana na M23 imbona nkubone. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane muri kariya gace ka Uvira nk'uko birimo kwemezwa n'ibimenyesha makuru bikomeye byo muri Kongo. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku aravuga yuko muri kariya gace umuriro urimo kwaka. Abasirikare b'u Burundi barimo gukorana n'abacancuro ba FARDC ndetse ngo bacanye umuriro kuri izi nyeshyamba za M23 mu ntera y'ibirometero 5 gusa werekeza mu mujyi wa Uvira. Iby'iyi mirwano irimo kubera mu gace ka Uvira turaza kubigaruka ko mu makuru yacu yihariye ari imbere, ndetse umumenyesha makuru wacu Dani Faruku arimo kudutegurira amakuru akomeye cyane ndetse n'ibyegeranyo bikomeye ku mirwano irimo kubera muri kariya gace. Turaza kuvugana nawe mu makuru yacu ari imbere, ntimuze gucikwa. Muri aya makuru yacu turababwira ko ibiganiro birimo kubera i Doha mu gihugu cya Katari ntacyo birimo kugeraho. Ni ibiganiro birimo guhuza M23 n'ubutegetsi bwa Kongo. Intumwa za M23 ziravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo nta bushake bwo kugera ku biganiro. Ndetse amakuru atangazwa na bwana Benjamin Mbonimpa akavuga yuko uruhande rwa Kongo rukomeje kuzana amananiza muri bino biganiro birimo kubera i Doha mu gihugu cya Katari. Mu gihe rero ibiganiro birimo kunanirana ndetse impande zombi zikaba zirimo kunanizanya, abarwanyi ba M23 bo batangije imirwano ikomeye muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza ko muri kano gatondo k'igenekerezo rya 16 imirwano irimo kubica bigacika mu bice bya teritwari ya Walungu ndetse no mu gace ka Minembwe. Abarwanyi ba M23 barabona yuko imishyikirano ntacyo izageraho.
Amakuru dufite nuko General Sultani Makenga yongeye gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo yongere akinagize FARDC n'abacancuro bayo, yongere yerekane ko M23 ifite imbaraga ku rubuga rw'imirwano. Mu gihe ibiganiro birimo kunanirana ngo nta kabuza M23 yo igomba gukoresha imbaraga za gisirikare, ngo bagomba gukoresha uruhembe rw'umuheto kugira ngo bumvikanishe neza icyo barimo kurwanira, kugira ngo bongere bibutse ubutegetsi bwa Kongo ko bafite imbaraga kandi ko bashobora kwigarurira ibice bya Kisangani, bakigarurira intara za Chopo, Maniema ndetse na Tanganyika. Ubungubu imirwano ikomeye yubuye, abasirikare ba Kongo barimo guhangana mu buryo bukomeye n'abarwanyi ba M23. Iby'iyi mirwano ikomeye ndetse n'ibiganiro birimo kubera i Doha muri Katari nibyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru yacu. Nshuti banywanyi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure TV, harashize iminsi myinshi igihugu cya Katari kirimo kugerageza guhuza abarwanyi ba M23 n'ubutegetsi bwa Kongo. Gusa abarwanyi ba M23 bavuga yuko intumwa za Kongo zirimo kuzana amananiza muri bino biganiro. Bwana Benjamin Mbonimpa, umunyamabanga uhoraho wa M23, avuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwazanye amananiza, ndetse ko ubu butegetsi bwa Kongo burimo gukora ibintu bigaragara yuko badakeneye ibiganiro. Abarwanyi ba M23 bavuga yuko Tshisekedi n'ubutegetsi bwa Kinshasa bashaka gushoza intambara kandi ko bigaragara yuko ibiganiro batabikeneye rwose. M23 imaze iminsi isohora amatangazo ivuga yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo kurundanya ibitwaro byinshi hafi y'imirongo y'urugamba, ndetse M23 nayo ikaburira ubutegetsi bwa Kongo ivuga yuko iryamiye amajanja kandi ko bagomba gukocorana niba koko ubutegetsi bwa Kongo burimo gushaka intambara. Abahinga mu bya politike ndetse n'inzobere mu bya gisirikare baravuga yuko M23 na FARDC bose bamaze iminsi barimo gutegura intambara, ndetse ko bigaragara ko ibiganiro bya Doha ntacyo bishobora kugeraho. Muri iyi minsi Abanyamerika ndetse na Katari barimo gushyira imbaraga muri ibi biganiro bya Doha, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeje yuko zohereje intumwa zabo hariya i Doha muri Katari kugira ngo zijye gukurikirana ibya biriya biganiro ndetse zishyira igitutu ku mpande zombi. Ariko amakuru atugeraho aremeza ko igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntacyo kirimo kumara muri ibi biganiro bya Doha. Amakuru yizewe atugeraho avuye mu butegetsi bwa Kongo aremeza ko Tshisekedi yabwiye intumwa ziwe ko ibiganiro byose bagomba kugirana na M23 igomba kubanza kwemera ko izava mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ibingibi rero ntabwo M23 nayo ibikozwa, ahubwo M23 ivuga yuko abantu bose bafunzwe n'ubutegetsi bwa Kongo bazizwa gukorana na M23 bagomba gufungurwa, kandi ko M23 igomba kugenzura umujyi wa Goma na Bukavu ndetse ikagenzura intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo mu gihe kingana n'imyaka 8. Ibingibi rero ubutegetsi bwa Kongo ntibubikozwa. M23 nayo ntabwo ikozwa ibyo kuva mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Impande zombi zirimo guheza inguni. Nta kindi rero kigomba gukurikiraho usibye imbaraga z'imirwano nk'uko abihweza ibya politike ndetse n'ibya gisirikare barimo kubisigura. Ngo bagomba gukomeza bakarwana kugeza ubwo FARDC izatsinda M23 maze igasubirana Goma na Bukavu, cyangwa M23 nayo igatsinda FARDC maze bakigarurira ibice bya Uvira bagakomeza berekeza muri Tanganyika bagafata ibice bya Maniema ndetse n'intara ya Chopo.
Nyuma yaho rero ibiganiro bigaragaye ko impande zombi zitarimo kumvikana, ndabamenyesha ko ubungubu ku rubuga rw'imirwano ibintu byongeye kudogera. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 16 harimo kuba imirwano ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 bongeye gufungura urugamba, barimo guhangana n'igisirikare cya Kongo mu bice bya teritwari ya Warungu muri Kivu y'Amajyepfo. Ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko imirwano ikomeye yaba irimo gusatira umujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira urimo abacancuro benshi ba FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Amakuru atugeraho akemeza yuko abacancuro bakomoka muri Amerika na Colombia bose baryamiye amajanja, biteguye guhangana n'abarwanyi ba M23. Amasoko yacu muri M23 aremeza yuko General Sultani Makenga yafashe umwanzuro wo gukomeza kurwana ndetse no kwereka ubutegetsi bwa Kongo ko bagomba guhangana bakoresheje uruhembe rw'umuheto. Amakuru atugeraho rero akavuga yuko ubungubu imirwano ikomeye irimo kubica bigacika no mu gace ka Minembwe. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 16 hagaragaye indege z'intambara za FARDC muri kariya gace. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku ari muri Kivu y'Amajyepfo aravuga yuko imirwano ikomeye ndetse ko M23 irimo gushaka kwigarurira ibice byinshi muri Kivu y'Amajyepfo bagakomeza basonga mbere berekeza mu ntara ya Tanganyika. Hari amakuru avuga yuko abarwanyi ba M23 baba baramaze kugera mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika, ndetse ko ngo barimo gutegura ibitero karundura bigamije kwigarurira uriya mujyi. Ayandi makuru kandi aravuga yuko M23 nayo muri iyi minsi yamaze kuronka intwaro zikomeye. Hari amakuru amaze iminsi arimo kuvugwa yerekana neza ko M23 isigaye ifite indege z'intambara zirimo Sukoyi 25 ndetse na za kajugujugu kabuhariwe ku rugamba. Ibingibi rero bikerekana ko intambara igiye kuba muri Kongo igiye gukomera, ndetse ko ibiganiro bya Doha rwose ntacyo bizageraho. Ibiganiro bya Doha biragaragara yuko ari igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko impande zirimo kuganira zo rwose ntabwo zishishikajwe na bino biganiro. Ndetse ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko ntacyo buzemerera M23 ko byanga bikunda igomba kuraswa ikava mu mujyi wa Goma na Bukavu.